500.000 ljudi iz Hrvatske okupljenih u Glini oduševljeno je pozdravilo dolazak maršala Tita. Hiljade ruku mahalo mu je od srca. Maršal je došao da zajedno sa njima proslavi njihov najveći praznik, Dan ustanka. Poslije dugotrajnih obostranih pozdrava, maršal Tito je održao govor u kome između ostalog rekao: Mi smo jedna čvrsta socijalistička zemlja. Mi smo stvorili potocima krvi jedno novo društvo, socijalističko društvo, u kome nema nacionalne mržnje jer nema ni nacionalnog ugnjetavanja. Mi imamo pred sobom perspektivu sretne budućnosti. Mi imamo pred sobom velike zadatke koji su zajednički svakom, i Srbinu, i Hrvatu, i Slovencu, i Makedoncu, i Bosancu, i Crnogorcu. Svima leži isto na srcu i na umu, da stvorimo ljepšu i sretniju budućnost za sadašnja i buduća pokolenja. U Tuzli je svečano proslavljen Dan ustanka.